Bagi tips macam mana nak sabar dengan suami. Bagi tips, okay? Alamak, apa salah aku ni? Salah orang Salah orang you nak tanya you. Kasih kau, kasih. First, always remind yourself why you choose this husband. So, dengar kita tak boleh ubah orang lain tau, walaupun suami. Kita kena ubah kita punya minda dulu. So, kadang-kadang kita kena sabar gini-gini. Okay, remind yourself apa kelebihan dia. Dan kekurangan dia berbanding dengan kelebihan, mana yang lebih important. Maksudnya lebih besar dia punya the impact. Dan kita pun tanya diri kita, dia pula apa yang dia kena tahan kita punya perangai, kan? So kita tahu kita tak perfect, kita okeynya lah. Lagi satu, kalau you nak tahu, as a woman, you mesti ada your own thing. You jangan semua harap suami dan you tak sabar, or something like that. So, misalnya, Maksudnya apa? Macam you have your own thing that make you happy lah. Let's say your work or your business, or you have something that you can make yourself happy. Macam jadi suaminya kelemahan ni, biarlah asalkan biarlah asalkan engkau jangan affect aku okey kan. Macam itulah. Dan kalau betul-betul menjejas, then you must discuss lah, talk about it. You know, you macam gini, please lah, don't, kan, macam let's say. Jadi open communication, okay.